Awak Aceh otak kalan macam-macam, kenang penget, kenang lana tiurut Tuhan. 2021 akan datang, kasih bulong calon rojit ke Sultan. Geseat jumu alim dilon kutem lagi ronyan mengatadu dalam gedung senang hanban. Geseut malek mahmud sebelah kanan teng 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 nyo kalinyo agu tanyo hana menang. Hana tinggal otero je perjanjian, balon fikir awak Aceh weh dukungan. Di sebelah kiri han pusang si kun bang dan pasal soal singa janji tamu utang. Awak Aceh cukup ramai luar nangrau, nyota puo nyokali nyolak dukungan. Karena sino wahirakan mate pite, kacau ate nyokali nyonyang ke korban. Sang jade anak rantau kali nyojit ke korban, mangat jade jit ke sultan, mangat menang. Janda-janda luar nangrau kajut riwang, beg gedulehan ku fikir panjang-panjang. Kajut gua pasang sepandu bine jalan, pegah laju bakut tengku dit ke sultan. Lun kalan bakalinya ramai urung ke sultan, balut kalan lam calonnya Nasul Dirman gejelangan Haji Umar. Ingat-ingat balongan yang tarang tema, menyosalah jika geplah badan puntung, maka ingat yang Dirman sultan kampung. Atakalan akhlak mulia, pergi saurung tulung, laki doa ni bak Tuhan, bermenang langsung. Otakalan bak media jino macam, jauh bantuan kecok gambar bawa gonyan, mengatap pilih berasing ngajit ke sultan. Oh bang kajit kenang pungut urut Tuhan. Awak Aceh odi bibir sebempang, ibi saka penyok cula cukup senang. Hanggu fikir akan ukunya kan datang, jadi tanyom kira-kira lom dalam belang. Tak ingat perjanjian, ayo wate masa langgam, wate jino jut ke sultan, malah tan tenang. Cujot dan tenyok kalinya yang Sudirman, mungkin gonyan akan bisa gepertimang. Tateh jino dekun laju, wahai rakan, karena gonyan letak gebi bantuan. Anu lanto yang sakit, yang kirit wate malam kan gepuo ge kampung roh. Awak Aceh otak kalan macam-macam, kenang penget, kenang lana tiurut Tuhan. 2021 akan datang, kasih bulong calon rojit ke Sultan. Geseat jumu alim dilon kutem lagi ronyan mengatadu dalam gedung senang hanban. Geseut malek mahmud sebelah kanan teng 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 nyo kalinyo agu tanyo hana menang. Hana tinggal otero je perjanjian, balon fikir awak Aceh weh dukungan. Di sebelah kiri han pusang si kun bang dan pasal soal singa janji tamu utang. Awak Aceh cukup ramai luar nangrau, nyota puo nyokali nyolak dukungan. Karena sino wahirakan mate pite, kacau ate nyokali nyonyang ke korban. Sang jade anak rantau kali nyojit ke korban, mangat jade jit ke sultan, mangat menang. Janda-janda luar nangrau kajut riwang, beg gedulehan ku fikir panjang-panjang. Kajut gua pasang sepandu bine jalan, pegah laju bakut tengku dit ke sultan. Lun kalan bakalinya ramai urung ke sultan, balut kalan lam calonnya.